خواندەکارێکی کورد ژڕۆژ ئەڤای کوردستانê خەڵکی باژارê قامیشلۆ ئەحمەد محەممەد ji ber serkeftinên xwe yên akademîk di warê tibbê di warê pizîşkî de li yek ji baştirîn zanîngehên Almanya li Heidelberg hate xelat kirin. Ew ne ji mêj ve li Almanyê der dora 2015 çûye vî welatî dest bi xwendina Fakulteya Pizîşkî Tibbê kiriye û di xwendina xwe de jî gelekî serkeftî bûye. Xelata ku Ehmed Muhammed wergirtiye navê wê DAAD ye, xelata zanistên akademîk Almanyê ji bo biyaniyan tê pêşkêş kirin, ji bo biyaniyên ku di xwendina xwe de gelekî serkeftî ne. Diçim Almanya bajarê Heidelberg, Ehmed Muhammed xwediyê xelata DAAD ya Almanî. Ahmed bixêr hatî, kêf xweş baş. Min dît baştir, min dît Almanan jî behsa te kirine li ser te nivîsandine bi taybetî medyayê ku li Heidelberg derdkeve. Te çi kir Ehmed ku ev xelat dane te? Êva baş mamosta ev xelata han ji bo we gotegod xwendekarê biyanî ne. یگو جمعه وانی مواد باش می‌کنی و جمعیجی وقت به نشاط وینی سوسیالی جهان. آها. بریتا تو کرده کی روزهای کردن اف خلات استاندیه؟ لزنگویا هایدلبرگ اینا. آها. نستندیه بس لزنگویدن از نظام. اف خلاطه قیمتا وی نه پران بلکه لأوروپا زیده خلاطین کتین داین معنوینه یعنی قیمتا وان پران بلکه زیده تنه بله گلکی گرینگه اف خلاط وی چه لخواندنا تا زیده بکه و چش بوتا پیشکش بکه اف خلاط هان وقت به قیمتا وینی معنوی بهترش مادی و دهیلی گمرو خواندن خود بهتر خواب سرخینه و بهتر خواب پیش خینه. ته سال چندانی احمد یا طب دخوینی نه؟ سال دخوینی. چند سالن مگو 2015 چند سالن چوی آلمانیا؟ داویا سال 2015 هاتم آلمانیا و معوشی دست خواندن دکتریا درانه کرد. لیبری مدید انه مواد پزیشکی امرو با خوشترن جبر لهم گوهرت و مکر سال دن مدرس فکر طب امرو با يعني پزیشکی امرو. تجي طب بشري جرد بيجن بعربي نه؟ طب بشري. باشه. تشتكي دن يعني چه زحمتيش بتهبون أحمد يعني ألمانيا بيجمان يك دشوالات كي دن نه كولتور نه زمان نه دانستان دن يعني جبو غريبة كي بيجمان قال لك زحمته. او زحمتی چواد کار بو وان زحمتیان در باس بکی خو بگی هنی آسته که وها بلند بچی طب بخوینی و خلاط بستینی ولی اول سال قال لك زحمت بو نبس جبر كولتوري جي جبر زمان يعني و وقتها تدري محاضرات اوان بين انه خندكارين المان بلكي محاضرات هم تشي يمكن ايه تدري تهرى وت دمكي مصدرش خواندنا آخر يعني دينا وتدمكي بيترجي بخوينا جبوت نفس علامة بينا لبري بوقت وجود مصر بسر هدف أخوة تكاره يعني وقتها تخشك بخوينا وت تشي سر خوابك تكاره زورا وجود بخندكاري ألماني تزورا خندكاري ألمان بريار برزانبه زمان اشترى زحمته ألماني؟ ألماني جمل زحمته وقال لك يا وشي بس بشتوي وقتها أثر خلك ألماني واجي عرفهم وأزمان شغلين يعني زمان يمشي باشتر بو لزانقوي يجي حوالي إني ألماني هناك هنم ف يعني بشي زبان شغلي مولوان زماني باشتر بو قال لك وانا تكاربي وك المانا مرود اشتغل المانا تشتغل عايز اقول لك تكاري بيجي ايجوش روجاواي سوري عرب بن كرد بن في اللبن يعني اوجي اوالي موانجي يقول لك حنو اوجي قال كي خبيش خصني تشتكي دن مثلا تفكري اختصاص بك يعني باسبوري في كاري دا بكي دما بيشتا
يقمان هنگلك سال پیشتا هنه سال دیانی خودی وقت اگه هینا گلکی زویش با بریاره که وقت بیا لیبری از بینم انه كيف عم بتشتي جراحي تبيجي وقول بيه جراح بس هنا زوية يعني هنا زوية جبو بان شغلة وقت يجي حمتش تخوا دقهالين وقول بيه عائلة تدخست مالباتا تدخست الطب خويني يعني افدا خوزة تابو خودي داخواز من جي وداخواز من مجالك ينجي هي مجال الاستقباني يعني تخوازم مستقبلا تحدوا مجالات از تخوازم خبيشهم وقول واكيد ان تشاوي الويدري يعني مثلا دواري انتجراسيون ده تبروبليم انتهانا يانا ادي تفلي جواكا الماني بويا يعني تتقريب بيجي ادي از نغريبه مجا المانيا را سكارم بيم زنا غريبم يعني وقو جمر انتجراسيون نا انه تهار تشتي وقو تشتي قو المان كنت وقوان بك جمر انتجراسيون انه كلتورا خوجي بيشوانك وكلتورا وانجي تقبل بك وقول بي فيعني ام سعر الكلتورا هفتو بعود اف جمر انتجراسيون بيتر انه ازهرم تشتي قو المان دكن اجيز بك احمد كيف من جالكي هات وهيفي دكم جارة كدن وقت دكتور تبكم يفاني خب بيجم دكتور احمد محمدو بهيفيا جالك خلاطي دن بستيني جالك سباس شو بانترفيو سباس يا ويلكم خدي خلاطة دي يا ألماني أحمد محمد خندكاري طبيج باجار هايدلبرغ بمرة